أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونما samahani. Sasa rejei harma ze mamlaka zikaanzani na renge za zinua njana angalie ils sont essayer de partager au max afikiri songa mwiparsa onro ndio nakautsaha sikwalewa inu titamani rejevano vijeri rehadisi mbavi jumwa li suala mwanam Abdurrahman assalamu alaikum. Afikiri wanduwenji ikao rango mjala damnu uhea boju mkaulinda ilera inu mkaulinda usikunu mjemu hunre nrongo zinji hau mjemu hunre mnabehindi information par rapport ya hizi positions za hatu. Alaykum salam mon grand frère Mohamed Itisso. J'aimerais beaucoup plus d'informations sur la date et l'heure que nous sommes. Ikawele rainu wakomori wenji tena ujushinda na oui mon frère. Ngalia valanga mialinyi vanu fanya uni wewe fanya uni riparane customers customers fanya riparane wasa njia. Okay, merci. Samahani wanduwe jiwa kaulinda elera inu chujiwa kawandu wa partage kanga wandu waona kanga mifurahani ngami ntifurahani anu inifuraha ya kusiu bionloniyo hoka elera inu usikunu elera inu ikaubidi ila avion fantôme yamba ukana ngejuka ufanya vol inaugural ikaubidi kazelera zinu isangyo majarangani harimaye hawa ya Faransa ngendelea ha Komori engebala zenongozi ndazi kandogoze za kweli. Amma holiho de le début kaujua kazi nunrabu zakanti juman rabu mshinzi wan rabu zijo wasuliba hanu yaboso tipi yare kama convaincu ya ukana surtout ndami ya ukana ni hijabano tina ujana beza nyumeni ngamjona bezila na kaudo hamba hai dati ya lewe ija kaija. Ama grande surprise ma grande surprise c'est le fait yaukana wana wa Komor wajidaiyo kauhanza ikomor no wa Komor wali haramwensi kweli wasubutiwa pangen rabu wandalien rabu wandahanyen rabu wambie wananya wa Komor wede hata daraja selon mes informations ikao apparemment ngabu wawahi wahula ze billets fantôme ani yabo atoe mapesa shaze billets kwa jazimiliki hari wajuka unikwazo kwa aéroport kweli ngabu wana wa Komor wa déplacer des familles Paris, Dijon na mijimirwa jina pour un vol qui n'existe nulle part. Est-ce que vous vous rendez compte la méchanceté des Comoriens? Est-ce que vous vous rendez compte la méchanceté de certaines personnes?
déplacer des familles avec des bagages, des valises, de 23 kilos, fois 2, fois 3, fois 4. Waje Marseille. Au moment que, au endroit où on a conscient qu'on a évolué, nous, que tu existes. Il nous voit le fantôme, que tu existes nulle part. À la fois, on a dit qu'on a dit qu'on a marignane, chanaziwa pare, on a parlé nizo, hakakabati mrutu wasikinia. On a dit qu'on a dit marignane, walida ou Comor Airline. Non, mais franchement, vansi wa Komori si wanadamu hindi. Ye daula wa mambiani ya ukana evoli yo kaitu existe. Kaiti na ruhusa ya ukanti Komori. Beishing existeo. Halafu kweli. Wakomori ngari aminiyo fulani bawe manzani wangu. Bahaneleza bayo kafaransa bayo mstaarabu. Hano walone ensi wa irumao. Walone ensi. Walone ze autorisation. Wajojo mba ine kenti initi kenti. Wamba kianve inu kaiti kena ukanti. Kaiti na autorisation. Kweli si Wakomori. Rilwar mwenti inu. Gabanru amini ya ukakweli bane evoli nungiyo. Halafu wanru waluso ni mwe dossier inu. Kweli wa déplacer Wakomori harmwe mijia hao. Waje Marseille Marignane. Pour un vol qui n'existe nulle part. C'est là où je sens vraiment la méchanceté des Comoriens, de certaines personnes qui sont capables yaukana m'souffre no wahunde et rialian. Halafu wanro apparemment à l'heure actuelle ou à Marseille ou à Johnny confirmer parce que dernière information na Parisa do ka wangu harma mi jimiro jina hari watulo harma l'hôtel nguna nzikeze l'hôtel izo ziliwa Wabaki wambilu haribane avion imenyeha ngyo ampani shabo maudu de décollage de juro. Depuis quand avion iko ka ampani leo iroha le lendemain. Ngamonzo mru yaje nambiye. Depuis quand avion iko ka ampani leo funtano maudu ya hoa irohe leo funtano 22h ya avion ga ampani 22h maudu botasi irohe. Depuis quand wadoka na baraka? S'il vous plaît, si Wakomori lohumu kariranti mbabi ujinga ubangweni no mijini hatu radwelewa babanure kanyi manzazali kanyi kamtwanzazali wodu walone nti wa imilikiyo wayende sawo wamambia ni harma communique ortese warudi wa sisindria rija banuri mambiani si mambiani ya ukana esirkali wambia vyo kaiti na autorisation ya uenda Komori eke ya vyungiyo wanu waheya mungu na mungu mimi ngamjihisi ya ukana ekati jabanu mimi shaheri sijata bakana esirkali yamba jau wajamraji na hajahamba amini kwa wenjini wa hanyu ngamjo urengeza hangu haneza hemrajina haula kurubifu hangu mine sirkali haula ukakaribu wangu mine sirkali yaboze rogo na kaumwambiani tikaumwambiani namna ukamhadharisheni ukana mtifanye baze rogo zini kaznahinda bahanu wajamrajina hajaba na mfanye mimi tichatima biane kane sirkali wabaze rogo zinu kazina wenda kazina waswili amini kabo wenchi wa hanyu ngwajo urenga hizo na hamba haula ukurubifu hangu rana wanrajina usoni mwe sirkali hiyo yomina ka ufikiri rimfanya nize demonstration rimonesa nize exemple rimrameneni rimonesa nyokana bando ukata takataka na ufanyishia kanga zanzo sifanyishia lazima ike kweli wabuhe wa Komori kweli wa déplacer nzimu hawa bala na valizi na wende Marignane wende wa Paris sema passager wa Ethiopian Airline wandiso bima wa Corsair wenda uma yote wandiso bima wa uzisaiba ya hatu wa uziso kabane ya Hyundai Comor Airline yoke japaro programme yoke japaro existe yabo yoke iti hata bahana ile wakati nusia wandiso jiran de compte mais c'est trop tard parce que mlatso wakati parce que leo ni tsolomri anjia banu tsolomza zangu anjia ma direct yangu tujabani ga ashiri zile razini ya to siuha azile razini usiwa nchoza barini alo ashiri
mama kwezi. Basi halafu kweli wabwe wa Komori wangu hepari Dijon na mijendo jina wende Marseille Marignane kweli wende walide Comor Airline harivol inaugurali roha leo nusu ya manotable haruma mwa joni kwa biezabure wajuha wakazemi haruma nusu ya Paris na nusu ya Marseille wajuha ndo aeroport barize bien kwa tukozirenga Marseille ala kuli hali si wa Komori karielewa ya kwamba si wandu wakarifikiri si wandu wakaridunge dunia namna endao si wandu wakana ritsanganyihe rido analize rido twalia izorambilo aone zabidi zirendishihi izo zilizafanyishia na mtunda nyimlo Marseille nabo haina mbulo Marseille hao haina mbu yatuka uhanzani para mwa telefoni yangu ya to témoignage wallahi njoni para juste pour témoigner harmeza affaire zinu ntitso jihunda kabanu ngami banu hamiche ngamwane bwana inu hamiche enu joka hanza para ngujoni para yulo prengo joni para sala na mabeni numero ngwelewa ike kweli bwa hema notable waele wakari bala kweli ngojoka da Marignane ndo niko azebie bure wadunge volito existe wajwe kweli wende 2 wabwe des familles dans Paris na mijimiro jina wakubalike wase mbabahindi wase Marseille Marignane baharinga buvoli Comor Airline halafu banu uguguru watu washikumori tido hatu akangabo sisi wakati kama siwelewa mbapi shago uguguru wa bandi on jina weka mimi wana hambakana heze nongozo mtizifanye bahe fulani ya jaba kana nzoba yeze bie kwa lingizo nzorende balangu dunga za karibu mwahe shaka tujini ka harmo logique nusu ya hawe ndo tavela Marignane ngwa ihonga tongo dusema tuangalia wangu hemi jia hule hari watu hoteli nguna nzekeze hoteli zo zilibwa sous prétexte ya kabane volinge joka urohama udu babani lewe igyo ampani ani selon les dernières informations ye vol hariba ningyo ampani halafu kweli wakubeli kabo kweli ya vyengyo ampani leo shabo maudu ngejo uroha depuis badi hoza kairi bunatuka bunatso somesa mtofundi isarenge mfumo wa kamini garso mwelezani ya sirikali wa mabiani ya kayiti volina mhenzi halafu kweli mjuhele ukweli ani tkablo dute sabaina hali kama tsandoje da Marignane et que c'est vrai wando kweli wakubali kwa kweli ngamo volile ya Comor Airline mwangu da wapashi wabele zivalize zima shughuli zima materiali zima shughuli wakaoblisha wazifanye bagage accompagne zidunge Ethiopian Airline wabaki karitso naka ujinga wapi sanka utumbao mpaka ani karitso jo hatanga rijoka ukalifieje ujinga wapi si wa Komori harro harmenti inu rikafikiri kama ni karija hunu ngarjoka wastaarabu hanu wa Komoro wala rmazenti zirwa jina au contraire rijari jihunru nga chogori ajisi hamade wakati Roma bangweni ustarabu watu sanjar waneso walo Komore kare de vacances rari bara sanjar wao ni sekabanu reka Faransa si wastarabu shekanga sihunu kabati mkoshida harumi ankiliad yahe sit ritorende hapia jazigongo residwa ungaranda hun remaziba wanabasana kabati mjodo sikini ya mdu haina mjo arnakewa haiskrokewa betma bahari ya mjo fulani kabati mjodo sikini ya mdu na haina mjo yaba na jamangu sikina hai masikini baha sikino na balaha askrokewa betma siso mtahato bahanu rilueri mrema bei mais franchement voli yamba ukana harile vol inaugural serikali watu ijua watu paro communique watu paro mabiani watu paro na hata rongo mdabini wanu aviation civile yana sehemu wajawa communique wamerika izonrabu mtidungi mtinjia harmo ejo hiyo bawo wanro kwa jatimizi kwa mikataba ya hao halafu ike kweli babu wanro kweli balangwa aminio
azalika nafanya rongo serikali kwa turifanyia ngabwandu tsabano wanda wartsashavio shabambeshe wondo wado mtashiani shawala ndo alone ensi na mwanze mti wanze wondo alone ensi ikawamba kamtuenda bukamna uenda ikawambia vyo ketu kanta bukena ukanti no kwa na ujo wihanti za mvu bala avion kenge jo armanti bala c'est unique was instruction pia ranzelera uroha yenzi abidi vire zentiza bidi vire elera bidi aterrise zedakika bidi fanye bonti ngesa ile rabo ijuhe bala wasawani was instruction pia aviation civile wamwambia ni avion hiyo kaitina hata kaiti hata mwazenzi ya kawaida comment ça se fait que wewe ngotoka elewa kama ni kweli ungejoka henda Komori wakati kawe mwenye ile daho hambaka mruwai kana bidia njoda ho ni hunu habaye milango ngiyabo ngwendo je ngiyabo Komori ulo Faransa ngo amini ngo kubalia ukana avion ngenda oje halafunga mpariso wandu walo harma ze réseaux sociaux habale avion campagne change joro ha ultérieurement depuis que avion ko campagne yiro ha 24 heures après mamzumra janabi lewo usiku ngabo avion bao EasyJet yi campagne ba hiro haida hatonziani yirejeziwa Faransa banu yirejeziwa manake jafanya même pas les 24 heures que jatimizi ze contrôle technique que jatimizi pia ikaoblige yirejeziwa je hantiwa hata itimizi bala ngesa ile zele ran kawaida zitimu ibuliwa yirohe ala kuli hal halafu wa raisonnement hanyu ni wandu mlodi ngoni mu agence fantôme et vol fantôme et raisonnement hanyu ndiyo evolika ampane yabo wa miji ya hule garjota ramazil hoteli ngwajoro ha maudu ha dans les heures qui viennent na bala wende aéroport kwa jaona hata mbalama walo aéroport onrazo aéroport wawambia ukana evolue que existe kaja par programmewa reportewa ngabo mdananzisha wana bakare voli reportewa ultérieurement vala hindu shiko reportewa ishoda shila shakaya shakanza shifanishihe ishiko reportewa shain voli ya tsukaya existe yabo kamna ujamdo jouer sur les mots njamdo rambia kai reportewa tu ne peux pas reporter quelque chose qui n'a jamais été programmé mais tu peux le programmer tu peux pas le reporter, c'est impossible, c'est de la magie noire. Halafu kangarie lewa ukayodi namna sio Komoro lo mtingira bigirinshi. Ujua haina mrudo namba ustaarabu. Ujo shinda ujo shinda ya escroquer. Ujo shinda ya manipuler. Ujo shinda unde tartibu ya mwana mapesa facilement. Usoni mwa Komoro ya ou facilement ujo mettre plan ya en exécution. Ya abutisi harma ze objectifs za. Paranzi nga bwana tsoi na kahumtsaha timono hanjia bana mani mangadie ngenda je le vois pas nsumona da ngolewa he samahani ndiwanga mnakamtsaba nsimama njabana kama nzonele commentaire yahe voilà tu timon samahani ndiwanga mnakamtsaba nsimama njabana kama nzonele commentaire yahe bas halafu ikawa ndo wasida madaraja hamanda hiyo dokarim confirmer nyokana zila rakaudoma mbiani zila rakaudoma hakikishani zila rakaujabanga sina takriban mfumo rajarwambani kazanongo hizo nrabo zanongo hizo kazina ufanyishiha zanongo hizo kasturunganzia serikali wambe zanongo zinu kazi kwa jaziju wala kwa jazini karuhusa yode serikali yabora ana sehemu kwa jato anasema wakautoa ye communiquer hawe lundi na wala ranze jeudi randi sohamba tijabane vendredi timwambiane kati par information usoni mavoma na nusi ya serikali wamba kana ezango zinu kabati autorisation kabati autorisation
tikaufikiri yauka valaye statu ya hangu mko uniwona rekanyi wanza nikanyika manza namna nikuka karibu ne serikali unamna nikujua wanarongo wenji wakufanyisha hamoni mweni mwa serikali tikaufikiri kabala ranzo kati na abahe lila ngamjore ngaze rongo au sérieux à 95% wakati yo mdo dute 5%. Shanja kaufikiri yauka nabala kweli na wajobu baadhi ya wanu wanyamize zitwa unso funga ngabo volia 1300 euro ngarendao hewe mtsende bezonrabo no ngarendao bangi rais hewe mtsende ngarendao haya wende leo wende waremane zitwa hata ntsu amini kema dhamana wa par ho aeroport leo ntsu amini kango aeroport dao nao hau ntsu amini ka wakabo dao nao parce que c'est un plan qui doit être exécuté minutieusement, qui doit être exécuté étape par étape. Wendo aeroport leo parce que mkomori delera ila ba hetora la kiyobala enswabiri zero razumu ba tizinika Mungu timshitakio ha Mungu hata Mwenyezi Mungu kaja kuswamihi haukaha hubankli hauba fikra uzirumia kujazirumia yabo Mwenyezi Mungu kaja kuswamihi ntijamdu kaza Mwenyezi Mungu ndabu dabu Mwenyezi Mungu kaja kuswamihi yongo hama hujiwa ndio hama hujisuicide hujua kabane ndabanu ngamjojiwa no hubiri wende wao ni wasikinia unonto wasikinia do afanyeze déplacement ngwa mwamiji mindwa jina. J'ai l'impression yoka wandu kwa twili harma zendo ngona harma ze video na disozamba na disozifanya harma ze video na disozifanya ranzi juzi atakunda leo ngabu zilo harma miuri ya hangu ngabo hizo habari za Komori ya publie ya partage bai tsangalia nzima juzi tiparisa yangaliwa plus de 15000 fois video nzima hangu plus de 15000 fois ngam amin ko wano aéroport leo harma 15000 personnes wa visualiser e video hiyo ngam amin ya kwangu waona nusu wajua yao wano wa visualiser wao sûrement wawambia yabonga bo mimi ngabo ze communique sûrement wawambia shagam amini ya kwa warumi ya uguguru ya ukara yongo rahisi yabonga rendao ngaredao badika mnaujua mwede marenga avion it existe mwede marenga avion mwede harmanti ka uwenye nti wa mekanvio inu kena ujua ukanti kena ujua harmanti inu bali izo mtohele wandazi ala kulli hal mes chers compatriotes izo mtohele wandazi izo mtohele wandazi ni uwanisa ndongo eshingazi ja fasili ili haina mdundungu ya elewe hizo nambao njaparu jabana rongwa shishinua nto ushijua haushibushi na tuparo shisoma shamu jabanti wanisa tirongwe mba shingazi ja fasili ya hatu ili haina mdu ya elewe sha izo tedizajiri izajiri leo wende marinyani ngabantu wenji tsawanu wajao banu watemanyeo ya ukana marinyani ngabonu wandu wahenda wakafikiria kweli haribala ngabo vol inaugural leo wakafikiri kabala kweli hari ngabo vol fanya direct Marseille Paris Marseille Moroni leo hamasikitifu nsujwa banu wende harmwe agence ya agence ya Comore Airline ilio plombier harmwe sali ya urobeni nsujua banu wenzao hena mraha shukuru atawakalero rabana hareje malahoni shamaskini wafanya déplacement no wana nezifami wadungana wakaufikiria kwa banangu wadau warongo mimi franchement c'est la méchanceté gratuite que je pardonnerai jamais. C'est le fait ya ukanga we conscient ya kana uwandu wanu ngamwambio ndabu. C'est le fait ya uka conscient ya ukana ifaminu ngamnyambio ndabu. Ifaminu kuzondabu kwa na upashia. Hauka wallahi l'azim. Ngamumlabioni na Mwenyezi Mungu mwenye uriumba. Waichi. Wallah. Wandu watende avyo fantominu wakaujua ngoma conscient ya uka avyenu que tu existe. Wallahi billah wajua. Et ce qui me surprend, c'est le fait que wa subutio wa mega sna avyo 12
avyo kumenabili un état kartuvumba Komori nsi zindwa jina zijishindao avyo kumenabilo kwa shindi wazihundra à l'espace ya 4 mois. Mais il faut des années wadohunda nzima. Comment une simple personne haringona avyo kumenabili maru hata watona agence shawarma wala harma la salia ukumbi. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a raja siwa Komori rawasuli. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a statut siwa Komori rawasuli. Al-Mouradi, ce qui est sûr, je me confirme, Ezadjiri Marignani Léo, le service de renseignement, il y a Faransa, surtout, il y a Marseille, il y a Bouches-de-Rhône, où il saisissait les dossiers, il y a joué, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Wandouanou, tout un tas de passagers, Wajamariñan, Wakatikao, Kawajaparo existe, Voli Hamandio, Kajaparo annoncewa, Kajaparo programmewa, Kajaparo affichewa, comment ça se fait que Wandwa Wajundu Mariñan Léo Ontipi? C'est une information, Naïparisa, un peu plus haut, il y a un service de renseignement, Wadi saisissez les dossiers, il y a Faransa, possible, il y a dans les jours, Waboulou enquête, Wajoué, qu'est-ce qui s'est passé? Zabari ndino wanduanu waja wawasuli daraja hata wajiunda Mariñani. Yodobanu siwa Komori rajihanti rajibeha esafara lewe. Ni rajitweze nguo soni mwe dunia, ni rajitweze nguo soni mwe autorite wa Faransa, redera onesi akana siti madhamana, siti wano karikane udhamana, siti wano karifikiri izorabidiri fani nizoratsubidiri fani. Ça fait mal, c'est honteux. Shahaina mbuju bahati shiwa harumu mluka umu. Wallahi, nywandu mlu wana watike mbuju msikinia. Watike mbuju sikinia mndu. Wala watike mbuju nikamrunyasiya. Iya toze 1300 euros za zirengwa. Ida hatia hendeke polisi zi anketi inu. Iwasuli bahanu wandu wana waparisiwa waramburse zimalizi. Garendeli yao nile suala la hatu la usiku lewe. Tifanya exprès, t'imprimer discussion de ça et nous, jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas qui était derrière le numéro de téléphone. Le numéro, à mon âge, c'est une discussion WhatsApp. À mon âge, une discussion WhatsApp. Et c'est, comme là je suis dans le sommet, chaque amdjoma bien contenu. Amdjoma bien contenu. Si job antasi, banda tiono agrément, ya jana, j'ai vu un numéro de téléphone ya Komori, ikao tirenge numéro de téléphone yo, ti enregistré. Pour moi, gamji renseigne. Pour moi, gamji renseigne le numéro de téléphone yo, ikao hamande namna na mabiani, le numéro de téléphone ya Komori. Ikao yo des numéros ya associé lo ne agence de voyage ya Comore Airlines aussi kwa kaunikiwa agrément le 23 mars 2023. Banda ti par ce numéro jana masigu si enregistre mon téléphone yangu à 23h jana masigu si tanziha assalamu alaikum 23h48 le numéro jusqu'à le matin 7h40 le numéro ni para si on dira il ira yo ngami hazini 8h28 le numéro ni para si on dira ngami hazini 8h29 yemdo na dishia bonjour. Bon, madame déjà bonjour. J'ai vu son numéro, Timjibu, Timandishakana et numéro inu ti Parisa, ti wono harma agrément ya associé l'agence Comore Airlines. Si tu entends dire renseigner comment je peux avoir un billet moins cher, comment je peux avoir un billet moins cher pour un départ de Moroni, Marseille, mi-août,
parce que ngamina mrulo moroni na juanza dia unu mi août. Bon, tukanza nangalie pour deux choses, timanjishia. Et si c'est vrai qu'avion opérationnel, il y a pas bien moins cher. Et quelque chose opérationnel, il y a bon de doigts en rabo, zaho en rouan. Yemru 10h04 hanipar. Timanjishia, je ne peux pas décrocher parce que je suis au travail. Mais je dois décrocher. 10h07, hanandishia, le numéro nous, le numéro il est associé là, une agence Comor Airline, hanandishia bano, wakati na mwambia zafera zeze billets kama nzo billet Moroni Marseille, ben hanandishia bano, je ne vends pas de billets. Taïm. Je kanga muyonao. Taïm. Je ne vends pas de billets. Je ne vends pas de billets. J'étais étonné parce que le numéro est associé à l'agence de voyage. Agence de voyage, ICAO, il est associé à l'agrément. Il vole une grande ligne. Il y a un numéro, il y a des allers-retours. À un moment donné, profite. Mais je ne vends pas de billets. Tu es étonné. Si je m'excuse. Vous ne vendez pas de billets. Le numéro est associé là. Na agrément manikiwa yo le mois de mars en 2023 ya ukaharenga na vol c'est bizarre ibana ba mon numéro hanjibu izanandishia hindi mais crois-moi je ne te laisserai jamais faire ibana hanjiarma intimidation na menace. Yaouka, il va pas se laisser faire. Il va me poursuivre. J'ai enregistré tes vidéos et je te jure que je vais te poursuivre en justice et tu vas me connaître. Je me suis dit, waouh. Moi, j'ai appelé un numéro d'une agence de voyage et je suis tombé sur quelqu'un qui tente de m'intimider, qui tente de me menacer. Vu que nous sommes joueurs au cas, je ne me laisse pas faire. Je ne cède pas aux intimidations. Je ne cède pas aux menaces. Si Wandishia au Kana, je savais très bien que la réponse allait être comme ça. Voyez, quand Johnny poursuive, a enregistré ces vidéos, il va me porter plainte, machin. Je savais que c'est la réponse que j'allais voir. C'est la réponse que j'allais voir. Si tu me rajoutais, tes intimidations ne me disent rien. Et on m'a dit beaucoup de choses sur votre agence. Et comme nous sommes dans un pays de droit, je vais te porter plainte, je vais te montrer. Voilà, je sais très bien que nous sommes dans un pays de droit. Je le sais très bien. Et moi aussi, j'irai jusqu'au bout dans cette affaire. Juste pour déterrer les mensonges et les plans qui sont mis à la disposition pour escroquer les Comoriens. Timandishia et Timkaziza Kana, ce soir, je ferai une autre vidéo. Et rassure-toi, il faut être prêt, où il télécharge cette scène, où il garde. Et puis après, tu ne pourras rien faire. Moi, mon ami, quand je ne peux rien faire, continue et ne t'arrête pas. Ça ne me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs, tes vidéos, je ne les regarde pas. Ça va d'ailleurs, Ngiamungo porte plainte sur la base de quoi et kakujanga les vidéos zangu kujaishi ezo na hamba uko hizo na afera za haya avion phantom ya hanyinu mitido anziha shami uhamba ngiabo ngoda ni porte plainte je ngoda ni shitaki je harmanrongo ikao wo kujaishia kujanga les vidéos zangu kujazishi et puis wakati ya esprit doit imreje. C'est là où je pense à me dire mais c'est qui est derrière ce numéro? Wakati ile tunamwandika samahani, simwandishia. Simwambia kana samahani, est-ce que je peux à qui j'ai l'honneur? Qui est derrière ce numéro
Parce que moi, il y a objectif yangu. Je pensais appeler dans une agence, mais pas tomber sur quelqu'un qui tente de m'intimider, de me menacer. Moi, je pensais tomber je sais pas, un agent d'accueil ou, je sais pas, un secrétaire ou agence. Chaque Djakofkira, quand je tombe sur quelqu'un qui tente de m'intimider et de me menacer. À qui j'ai l'honneur? C'est Mhatiza Hedil. Il est ni John Roulo. Mais jusqu'à là, j'ai pas eu de réponse. La personne, il ne m'a pas répondu. Voilà. La conversation est finie. Bas. Abongue. Il y a des hadiths Léo. Tu as une conversation. J'ai imprimé. J'ai fait des captures d'écran. J'ai enregistré tout ça. Je pense que Ngabouandou. Nawaere. Ces conversations. On a fait une capture d'écran. Nawaere Pia. Au moins. Wake Oku. Moi, ce que je voulais faire. Ce que je voulais vous dire. Je suis clair et net. Moi, je ne cède pas aux intimidations, je ne cède pas aux menaces. Moi, ça ne fait ni chaud ni froid. Parce que aussi kunjo kumbiwa kaudos kunendao kabatata izibero. La personne qui est derrière ce numéro, quand on joue, soit on va nous ndungo, soit on va nous ndaibanu ou je dois me transférer. D'ailleurs, peut-être qu'on va jouer parce que le numéro, il y a un agrément, il y a un circulé, il y a un agrément, je ne sais pas de quelle année. En 2023, le mois de mars. Le numéro, il est là, le numéro des Comores. Hainambu, il y a un numéro. Je voulais être clair et net. Il y a ça. Et voilà. Ça, c'est du was. C'est là que je me rajouter au cas. Et quand on a des adresses personnelles, il y a un adresse professionnelle yangu ngamjoherea comme ça kuna utabia usikujoka ou porter plainte. Simwambia kuna utabia usikujoka anza uni poursuivre, ça va être facile si tu en as besoin. La personne ne m'a pas répondu jusqu'à maintenant. Je cède pas au chantage, je cède pas aux menaces, je cède rien. Harma izoni aminiyo. Harma izoni aminiyo. Zeno wana lisozamba ba. Ranzem Funtsan, Rangos kuna pari ce message. Na erewe message kanga bo vol inaugural iro hauleo. Na jua kana zinanrabu. Rangu yabo hata jehunde leo. Wandu wananzishia wana menace watiti wana ça me fait ni chaud ni froid. Kazi japaro na mpeshi kakanilala. Kazi japaro na mpeshi kakanifanya zangu zangu. Kazi japaro stress, kazi japaro nifanya susi. Vos petits menaces. Et kaleu ngamfanya ndongo mzifanya mzifanya zireussi mzifanya zireussi. Cette fois-ci on est en 2023, on va pas vous laisser faire. Est-ce que vous m'entendez? Na bonti hamiche minen hiya wanne babuha shabavuni, j'ai toute une équipe. Ika on va pas vous laisser faire. Nous sommes en 2023. Karina ujua letsodobulia wandu weja wono wazaza hatu wanasho hatu wababa hatu kawa mafaible harmandongo za escroquewa wo uleje ya haraka wo uleje za haraka alafu wabuhe wandu wa profiter occasion hiyo wadoa soutirer de l'argent bêtement wadoa escroquer bêtement halafu ando daza bam komoretso badizomganza walhamdulillah dizomganza. Cette fois-ci ça ne va pas passer. Yabo ikanga manzo mbakishe harima ou ana menace mais on a intimidation wallahi billah namum la viol wallahi billah mais uzamba yauka parfois je réponds le A par le A, le B par le B. Parfois il fikira bamba mruka libimbi kam harendwambi parfois je réponds oui par oui, non par non. Kaleo mbugu jadoni menace kama udan shitaki wallahi billah wallahi l'azim et kakweli ngawe sérieux vas-y na wallahi ndajoringa avoka tijo kuja wami na boti jo télécharger ces vidéos ngajala mya logiciel yo télécharger sonro yo télécharger imaginero yo ka HD au 4K ye son yo ka net amjozi télécharger ni hubalili yezo ije ni huniki
comme ça ubalize video zangu pia wende washitaki. Moi ma position c'est ma position, je ne veux pas vous laisser escroquer les Comoriens, point barre. Na mfanye ndongoza sibuzi na mzifanye na mnazabidi zifanyishi kamtufanya na mtibire harma wana ndia mafit amanda wa mabira leo parce que apparemment déjà ka wandu masama wabuka mapesa kartu nga mjo warande kamtukarna wa kamna warande na wakoma renyani leo hauwa umojwa ka wakoma renyani leo na mwambi yekana wari mluka yabona walindie swangwa rembourser wao soit ko rembourser nika kwa jaramburse wa watijawa doktarma kacha na kiyo dari wambia kana mtifanye no wamba ngwafanyao. No wamba ngwafanyao yabo sisi eza hatu ngarifanyao nunga amini ukana wallahi billahi hata nyinyi ngam amini kase a 90% à travers mes vidéos, nous, c'est wa Komori, watunjia harme piège. À travers mes vidéos, il y a ma autorité, waka obligé, le plus tôt possible, wa réagir sur harme ferraille. Shenge balar sokari daza. Wallahi ngam aminka wandwenji wajoka wanja harme piège. Wajoka ga wa gamatiwa. Izo ngam amini. Wakana tina wenji, wajoka waparisiwa. Shawa wandenza o do watuka upashia watuka fanya msafara wajua kazi la ndugu za ndrabo wapuse wandu ya ukana na mwende. Je me demande ils ont touché combien? Je me demande ils ont touché combien? Wandu watuka upashia watu harma ye clan ya he agence shawa ka ufanye kampanye ya upuse wandu ya ukana na mwende. Je me demande ils ont gagné combien? Abasa ino wangu wao kamna waona hauka engeba la zila ndugu za kweli evolio ya tufanyishi haleo rejokar waonu harmaze rezo haina mdungu intervene haina engeba la zila ndugu za kweli zafanyishi ani wajiri problem wanti pia mjuka mwaona harmaze rezo sosio haina mdungu jelezo haina mdungu oneso zabidisi fanya bala jau shaka mtuna hata mrenga mzima hata zila media za kaudonda ziwa interviewe kamtuna hata ngwa filma wa majaliko na majilisi ngazija shapia silence radio wakumuri wa escroque wa arnake wa wajuka wa jivunda wasainu hawochi na ziwa pare wa paranizo wajuka wa jivunda hawochi leo vanu leo siku avaya hea mwe video inu un des autorités comoriens ka aussi échanger si wa disinadi bayana ndishia hanambia kana enfin wa Marseille winjin hao kwa janji harmwe piège sha ngabo bahatishiwa na wa Komori ngabo bahatishiwa na wa Komori. Vous imaginez mru du se famia he wana surtout quand go watiti ya wambi kama rapachie depuis Paris ou depuis Dijon ou depuis Lyon ou je sais pas de wangarno rapachie halafu wasula bakana no bakabati msafara kamtina vol. Vous imaginez moralement wana wawe namna wajoka matraumatiser et namna wana wajoka disante waona wanra jinata wana ngapashiao shawanu kwa tupashia parce que wambi lo ndrabo wambi lo voli ndrabo. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Halafuike kweli ngabwandu walo Marseille ngojua ukaze logo zinunrabo wadaza kwa tuambia kana na mzie baze logo mfanya wizo logo zanrabo shawa wabulia mumi jini hatu ni ujwa ula bahari mmono fulani ndarange mgumsha wa ruhula ni ujwa bakagari la bao waida fanya roho sharugo hamada zinu emijatu pia mdaza kabati murongo nonga mjoka zenogo zinu zinundrabo zenogo zinu ngezinja harma dhulma zenogo zinu ngazinja harma umanisa wandu zenogo zinu kazitudunga zenzi kawaida ngazimenyawe community hatu mdaza mijatu kabati murongo shama udugu joshia wajabe shahari garhula bao ba hukaharma zerezo sosio hambaja izamana kabati murongo wadaza pia chup bouche bée personne ne parle.
na bongo ajuwao wandu wao kawa wandu mjini hao wandu wafanya zenu wezo. Mais il y a personne qui parle. Maudu osikungo johusha wamba haringo joko pasha maudu dare avion ika ampani leo shabo maudu ngejore ngelia. Yode nti sao. Ani avion nge ampani leo shari maudu ampani leo 22h shari abo maudu ngejore ngelia abo trasi wapashi. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Et ça continue comme ça. Halafu kabati mdia juzi sa kabati mdia ya juzi suala koma avion lotile le bombola gari la hangu ya joka amjoda nali hezar me trottoir riba la njon tsini ntote nangalika ndio pataba bibal ndazini sha avion ya mbahani ndio ampani 22h. Amazon brana yonge joka ure ngejoka ndaba hili gajoka urengeziwa sandai hata ikeiro hevo tasi. Franchement, timwambia ni ukanabanu minga mambo hizo mimi ni aminio ni jua nyinyi mlo yabo haina mlo ya juhanza intervene par téléphone ya tone sambabi masikitifu ya na nami na nandishi yabo kana moi ni nika numero telefoni ya pare bana basainu ya onese ze fikira zae ili ntozito wa mina anyiri partage itike dami hamichi. Et dans le tayari ya jonza intervene, il peut me dire que moi si jonza intervene babi ni onese zo nanzo ze fikira za hangu haramole swala lino parce que nyonti pia ngamwele wao ya ukana ngabonrandrabu na escroquerie na ujanji wabira bo haribano et que tout le monde condamne. Et alors sûrement il y a un monde qui a nouveau jonza zambe. On doit wanisi ensemble. Na udoendelea. Heno wakati nasoma message yenu. Ani banga boza saya. Chamemi inudia n'intéresse. Holio, moi j'ai pensé prendre un numéro de téléphone, appeler une agence pour me renseigner par rapport à un billet. À la fou, bon arrêt numéro, je suis tombé sur quelqu'un. Ou lui, il m'a dit numéro 1. Quand un numéro associé à agrément, la personne il a commencé à me menacer, à m'intimider. Il va me poursuivre, il va me porter plainte. Ah, nah, il a rien à foutre, ça lui fait ni chaud ni froid. Tout ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'il m'a dit. Ça me fait, j'ai un ami à haut, ça lui fait ni chaud ni froid, ce que je suis en train de dire. Là, j'ai compris que ce sont des gens déterminés à aller jusqu'au bout, que ça soit vrai ou faux, mais eux, leur objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai compris. Et vu que moi, je ne me laisse pas faire, je n'ai pas cédé aux intimidations, au chantage, aux menaces, j'ai maintenu ma position. Simwambia, namna nanzia bana, yaukana, kabata tano mwamba wabo zijuhu nshangaza, hauka ngam amini yaukana, je suis dans la réalité, je suis dans la vérité, personne ne m'intimidera. Personne ne me menacera. Si me demandez même, je peux donner mon adresse. Quand on dit avec une plainte, on dit avec une convocation, je donne mon adresse professionnelle et hangu, ne personnel. Comme ça, quand on tabi, haina bana johi behavo, nam johi paris. Tifkiri, vous là jusqu'au bout de son projet contre moi. Shahaelewa yaukana. Il a affaire avec quelqu'un qui est déterminé. Na wallah, baisha hazifani. Baisha hazifani, njajorenga Afrika. Tijuhenda wami, zeno nzamba obana, na zambi ho komisaria.
Tidjoambia nzima au commissariat, Yaukana, moi je suis là. Ces gens, ils sont là. Ils ont escroqué les Comoriens des années pour des vols fantômes. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit non, vous ne pouvez pas le faire. Bas. Tifikiri kangu joendelea hata yende jusqu'au bout. Sha atujahazia ba timwandishia kajanjibu, Tu me demandes c'est qui est derrière ce numéro d'ailleurs parce que mjoko fanai. Akabana ntuko hadisi mina mtu joba la ula hatando biu loading onu. Ntujola mwanamshe, mjola mwanamme. Au muhimu et objectif yangu tika utahabie, je suis tombé sur quelqu'un, bas, il me menace, bah. Shanga mwambio nyondo mdungao. Nyondo aminio kaze nugonambao ngabomba kweli ntiti. Ni mwambie noka rassurez-vous, yauka on va pas lâcher cette affaire. Certes kanga mjuo yaukana yabobahi ngazjoro razum ranzima udu wakabidwa pashie wawahi watoe mapesa yawo mluka kwa na uone mapesa ya hao yao na jonga amini zakabidi zifanyishie kasida ufanyishia ngamwamini ka ye plan ya hao wala itoka uzi ya leo ye 22h ya leo wala do bahani plan ya hao yakauzia ye 22h ya leo naraba menji ni 22h ya leo wala do bahani plan ya hao yakauzia halafu na mtafadhali mria tija ikengwa za donti na shizungu ya dohuja vouloir jouer avec les mots voilà ya agrément hau voilà ya vu reportewa shavala hey vanu mitinjinga a 100% kabla ujabanu shatisomo babilikoli tisomo shio shakisilamu tinjamba bilikoli tibiriho lise tihundu hindu shamba waribaki teirwari ambabi zetaraja za universite ngamjomba shizungu ngamjomba sharia ngamjua kana zeno ngamba uwo mnyanya ya mafiti zonrabo banga bondo afikiru kabanu na kanti banu ani mimjinga 100% banu mtuja banu bahi tiro rengwa utitola ho jivani titular ma avion ndaza ho faransa ngabondo afikiru helilo والله بالله ngabona wafikiru helili vanu mitunu mbabahati tiro raze toraja za universite tione mafundi tione bande wanzani wangu universite tione mbabaza diploma tio balaza za kolu tio za ndrabu antukanja zirenga sarcel chati zirenga wanonda kuzirenge yabo haina mbujoka hujakensi kangu nambio shizungu untoleo des articles ngwanzano yanele za avion na question ka haina ndunga jona biabala delera ila uyo mito njarma internet e kan tujua mtu jama internet ni uzisele suala ngejoni kale jawabu yabo wando wa shizungu bale avion ikabidi ke kweli bale ijale woyende komori cha avion il reportewa mais arrêtez s'il vous plaît Comment tu peux reporter quelque chose qui n'a jamais été programmé? Hata walo marinyani wandu hazi wa aeroport marinyani wameke volio kaja paro programme wa kaja paro existe karta paro ishia karta paro iwona. Comment joka uja oze unambie kwa na hare volio ngio reporter. Ibani ngio reporter wa iparo programme wa hata ije reporter wa. Vanu reporter mashuhuli, ça veut dire qu'il y a qu'un programme ou à dire circonstances, il y a un cas qui permet shuhuli fanishi me reporter ultérieurement. Yo Egypte Air des conditions piezilo réunies ya hajabidi roheleo wajabalio mauvais temps hawi avion na souci wala problème wala jao on rôle confiance ka voilà avion tsainu jazz et bieta zinuzibali logo ya Egypte Air shanga bo problème wandu wakati warjamba i reporter shai yatuka ya hata na mwenye shizungushi njino ustarabu mwenzi mwanjomu kanga mundumili yao yatuka amtujua ni mundunga wa masoma haku hana mi na mnabie kama na mrujo reporter bahendo tuparo programme bozaina ngwe yabo bona dia boti pia ngani yabo na mnabie kama na mrujo reporter bahendo tuparo programme wa mezunje parozishi
abonge haina ujoka huni gabili na jueka mnuka tsugabili kulimba shanga mgabilio nazi ilo namba hindromoni wenga fikiri namna wandu ni isiyo shawallah mito jabanu hena mbabe nijuao amju jabanu nje niambe yonzo huijua ngwajalanga bodija wandu wasawandi sohamu bari mito do para hena wakati shishatuliza ni wapara oda kanga bono gontozi jua na wamjo kaongwa zijua nami mi waparati wa uzisi ma député, ma juriste, ma technicien aéronautique, ma wandu wa tourisme wandu et quand tu dois mito waparati wa uzisi zeno wonizamba uzinu pia mto waparati wa uzisi wanrohazi wa aeroport ni lona contact minao ya moroni tiwa para tiwa uzis ibanu kweli avion kadha ngejo huja hiyo avion kadha iprogramewa watu ujua na muzise directeur ana muzise ja ibanu kadha wallah wanabies wala haina rukun jawala njenambe wala zira nukauti uzisa no wajua o wanabia halafu tijaba mtijatamba zahinga bono weka mitiji mathématique ine bano ko mitiji yo mitiji mathématique shaizi ngojina ijo miwanisa abonge haina ro wana lisosamba par rapport ya evol fantominu randi juzi hata wasilo skwale wenu zilando wekao tiuzisa tambilwa ni juwe tini kwa pia ze source neze mraba kumra pia banukao ntina ube wantina ujana banjana ben rabo getka ujaba njenambe eza husie vol ya leo bona uzisa na para Muhammad Idris anabekana tonji ya harmwe city yo hunu aéroport ya Marseille njiar mesiti hao bango Jonas evolu pia za programme wa de la semaine saba ay bonne idée tinjiar mesiti hao si par exemple evolu za programme wa pia les vols de la semaine le 26 à 22h il y avait que 2 vols za kaujuha marnian nzima ikaujuha au all a terminal 1 all a non terminal A, non oui terminal 1 all a yo les corsaires ya kawhenda maor enzima ikaujuha olbe yo Ryanair ya kawhenda Porto ils ont des vols à programmer wa 22h just décoller 22h ya wahena uluha mandami kawi anklia yo wani saitansa waizo tujua zivirezer lotsaha wajua kana usiku wakabati voli ya programmewa yambao mraba hindi Comor Airline yabo wastarabu wanza wekebala wasomongo unakilingwa jawa dorambi ya ukanaba nevoli reportewa hai ebanunge jo reportewa nabo marinyanya harmwe city wa aeroport kwa jaya fisherans kwa jaya programmerans kwa japaro programmewa ngiyabo ngamjiko jamu reportage leswala ilo tsina uli jibu tena we wamba kaya vyo reportewa tsiparo jo jahuna bele swala ilo tena ka vyo reportewa babunga we pire hana wala waranga zemaliza wa Comor wenda wala tawal Marseille leo wajuka ujwama watsai hiko tujo mwana unda iyo ndio mina johanza haina mbujoka unigabia jana benrongo na benrongo ikao ngamjere okazi ndongo zako idea nabiao shika mungu tujana bia mnyanya mshomba karoha mwenza babu mnyanya zanongo nabiao abonge ezajiri leo harumai aeroport ya Marseille wandu wahundanize ajali wenda yiho wakafikiri bale volinge jokaya wakafikiri kabala ila volia za kweli alani ukananga sina mfumo bano hena katika tungu jaramba kai volio mjondrabo nguna barika habari za Comor bahena rahamba bano watungozi publier ya hunga wandu wengi watundunga hunusha wandunga wondwa jina waonao ya ukana hey zenongo hizo ijondrabo he zenongo hizo ndrabo yevolio que tu existe yevolio ka itina autorisation ya ujuha manata faranta ntsu amirant ke volio por une autorisation ya ukaiki juar maero pour Marseille rimwambiani wajuhale uweda manya ke balmwanda wapashi na ziwa para waparanizo
wajohele watubinge jo waikeze safara leo akarwambia kabana msankara do sikini amu haina mrujo escroque wa betma rijana mwambia nikana na mtawe no kaza takadha mtifanye no kaza banga buhatwari mwana Putin salamu alaikum banga buhatwari banga bongo zilo ajali hapo ikarwambia ni mtifanye no msimula guguru wa shikomori msiula uguguru wa shikomori ya ukana ngarendao na bora mwambia nika mtsende avec des preuves à l'appui des communiqués rimparani rimweriani message no mjoma banga mwendao ya wakati mrujo msikiniani hakabo wanyi do matojibalia consciemment mwende majitia harume danger yabo abasa inu ngamjohenda mwajizinge mzinga manyihe na matahewa wandu ikawo mpuse ni mwende parce que wao zeno wakaufanya wakaujua hizo wafanyao wakaujua yakana evolinu kaitu existe wakaujua kana kaiti hata nswami nilikuwa ndwanu wampuani mwende marenyani hawa wampuani mwende marengeze biye nswami nilikuwa ndwanu mkanyina au aeroport nswami nikamwao kamja waona abunge karnau kawale antuke bwana ni wallahi billahi karnau ilash atuwa munugo karnau fan wasawa escroquewa ikawa randewa yonuru ala no eka kwa jarandewa karnau jawan jerwa dafi karnau jawan jerwa dafi yo feraha wajoji debru wala karnau jawan jerambe yo tinjeme sara ambari hisa no manga mwendao hai etubunge jumo gizane safara leo abonge usikalewe inu ndela date ikawurka huilinda encore une fois ngambeshe le marahabe madhamana wahi daula et aviation civile habo dès le début wa ufanya shinambo prévention wa academia wa communiquer ngabo ramba ka daula keja communiquer daula kan badi bala aviation civile ndongo hamadizo bala kabla ya communiquer shawhunda na ne autorisation ya serikali ya ministère tutelle ya boyo de daula ka aviation civile wa communiquer wabakana mtifani be avion inu kaitina autorisation wanu wakauta charter wanikwa condition kana ko kamfanya charter mwende moroni nganzo mwenti caution mwenti mapesa ya joka equivalent ya 2 charter e mapesa yao ikawa ndumo wabali uja komunika mjajama warenga ngajo urengwa ya hurwa biezi rojina walibiwa uende zao warajoma kazini hao ze conditions hizo wanu wambahari ngona Comor Airline kwa jaji ze conditions yabo kwa jaji jokunda autorisation aviation civile wakama clair et net na wano zero wanu kwa jambi yo wa Komori wakauja wahuleze biye ya ukabanu inu charter osimo joka wa Komori wamba kwanza charter kwa jawambi ya kai inu charter shawambi ya kai inu vol normal yendao ifanyao vol direct Paris Moroni shabana aviation civile do akaujawa découvre harama communiquer kabanu wo wamba kana inu charter tikatsidiwaza wanu aparama hariwo wala wandu mda nanzisha wana basainu harwa bari mauru wajuka orenga jet privé ibalio wandu henda Comor. Est-ce que vous voyez le danger? Toujours ils vont jusqu'au bout de leur mensonge. Hari maudu ngwajoka uf tsaha jet privé eke avion ke jarengeli ya bangio ampani hafu toujours wala ma compatriote wa amini nusyo hao ngapo amini shaka wasawaide wakazanda awenge garbanda rimshele marabi madhamana hazila juhudi za hao hazila dhamana wazirenga dès le début il washirisha harmole sualalin shanga rudabu tsenarambi ukana karna ula shiri sualalin haukanga rieli wao ya ukana ikawa ndo hamanda wangu kwa jahunda wangu makomoria hamanda wao wafanya fasi wawambia kana arrêter vos bêtises
eka kama tufanya ndongo za serieux mtifanye na mdegaje kakwa jamunda wandu wawaonesa kabanze no mfanyao ngarjo ujo uzidenonce publiquement watinakarrimatso iko wandu wanu watubuli wa haina maha ngo harma system yinu ngo opere ho namna yinu ngam amini kwa wallahi billahi karna porunda shawiri harma le suala linu hata dunia jehis abonge au début tikahamiche baishinga wandu kao kana les même fikira unami sha kwa shirongo au kwa shindi hanzia sha otsobaki besemi mbabu fuha ku tijati abantu sabandogo kadha takadha tibu tumwanama ikao sitiwa siasa nzima harmwe siasa shaikaja namna ya ukari suala la husu ye Komori no Komori wa hatu si utanganyiha harika bazima rwane bwana tiundwana marjar tanganyiha ikao ngujo jalia Mwenyezi Mungu ajalie riwasuli jusqu'au bout zembwana zinu wandu hamanda wanu riwa ekarte wa henti bavuni wa henti hotodoja wa arnake wa Komori hotodoja wa escroque wa Komori bao wala muhe haina mrulo na mbaba hau mzaze ya msante kama unjio harmwe jeinu ya mwambie kana utende baizo ndongo zandrabo izo tinongo zilona mradi izo tinongo ikao zidungunzia za example ngizo gabe Khalifa Airways gabo ya 2010 France Comore Voyage gabo Air Bourbon gabo izo pia riwono izakunda wa Komori wabali waonda wala tuma siwani narambio wazaza hatu wajumba hatu wababatu watohelewa shawa wana mdu wa costume ya nyongo hando hamba ula docteur waha kubali ukana wala mdu mfanyi ruweza kweli ndoambia wazaza hatu kana na mtafadhali bakairi uhule biali wende dati wanzao wende urejei dati wanzao urejei ngawe suri ya ukana kutina ujorate harma zihazi zao harma ze kawaida zao harma mwanti ya Faransa rahano habango hulo bien moins cher uje kakupashia haupashia ndo ala tiwa tijinda huvi hauwasuli kakurejei ile razona ujihunda harma tabu zinji ani ila bien ambago hulo moins cher ijai hu revenir plus cher le double haneka ukawa ihulu hamande namna ze biezilio abonge atampakada banu maudu haina wakati wajoka za nyumeni na haina ulona za nyumeni masiku ya leo yinu ndona teziti na nipare hawe yananjishie ya nikezo baba nyuhanza ze nouveauté surtout harmole suala lini ritunde ikezo nugo za kweli ngarjo jaban rizambi les exploit abonge haukaza kifu gamparo bwana ulodi ngoni mwe continue ye numero telefoni ya Komori ya associé le ne agrema ili harmo ze réseaux sociaux amumparo ni mwambikana tijojibu wange timjua tijojibu wange hajivenua tijojibu wange tijua seki qui est derrière ce numéro de téléphone qui a tenté de m'intimider, qui a tenté de me menacer et que ça n'a pas passé tijohanza ya tojivumbua et puis après quand tu dois porter plainte mais je sais qui va me porter plainte et je sais comment je vais l'aborder et comment je vais le faire face à moi et dossier parce que menaces à WhatsApp, na Messenger et des appels téléphoniques pour moi ça sert à rien sinon tu johamba nambe chaque dis vous au moins rijulana parce que moi je pensais appeler une agence je renseignais à billet et je suis tombé sur quelqu'un qui me menace, qui m'intimide. Malheureusement ça n'a pas passé. Bon, c'est comme ça comment nous vivons. Les Comoriens rien chez Lilo et quand on a tenté à faire un rongo haono babu hamru hamopose hamkana nazo ngotide Lilo voilà bah ils se sentent offensés, ils se sentent attaqués mais bon ya opia ya mafits abunge garjona na tena katwa saya harma mahadisi ya saya ikata mabunjada nafshtakiwa nebeshe katile chishtakiwa atatina wambia nabo ze réseaux sociaux waziobuha mroba kakuja saidi abujeda wami nena ishi masakala ya mais je pense pas parce que là maintenant Hamad Helna Mwambiani je pense pas que la personne il va tenter de se présenter au commissariat parce que je sais ce que je vais faire avec vous bien sûr à la fou Isabili je pense pas qu'il va tenter de se présenter au commissariat wakati kao et dossier c'est les informations nazi Paris kao tizirenge un peu plus haut
des dossiers. Il y a des affaires à zine et services de renseignement, je pense. Il y a Faransa et Bouche du Rhône. Wadi saisisse, Mwanza Wadjoué, qui sont derrière et affaires il y a Kaubalia, tout un passager, ou au aéroport, ou des Wabiakananga pour voler, Anzawi décoller, quand vous volez dans Malankaza, wakati kao kaijaparo programmewa, kaijaparo existe, kaijaparo kaya, halafu wende aéroport, harmalera ikao, c'est un peu tendu, harma vol zinji zanzo zirohe, wende wajihunde kananga une trentaine ou une cinquantaine de passagers walo vala wanza wadunge un vol fantôme et je pense que dossier apparemment ma autorité judiciaire au Bouche du Rhône wasia waji saisisse awange embla kaunimena sayo kaunimena sevano, j'attends qu'il me porte plainte, j'attends la convocation. Puis après, on va s'expliquer. Chambrat ya do tenter une intimide, mais comme on a donné menace, na wanando ma fille, amanda wao, parce que moi ça me fait ni chaud ni froid. Peu importe ce que les gens ils vont me dire. Et on m'a fait pire, j'ai un combat et j'y vais jusqu'au bout. Haina bahano abilinji ngamjunjia et pour qu'on arrête, pour qu'on cesse d'escroquer nos pauvres compatriotes maskini watabiha wa hundemna milero. Amushironi bitsema sio mema. Garjo na tena maudu hawikanga boza nyumeni baishe de masiu ya leo wallahi amjore jeba no jerizambi ya wange lala haunono garjo na tena wakati wasa. Ciao.